Audio Jungle. همینن گنامی ما پرای جسم و جانی ما نور و ضیای چشم و دین پرچمی کاویانی ما پرچمینن گنامی ما پرای جسم و جانی ما نور و ضیای چشم و دین پرچمی کاویانی ما با کشا رنگی برنگ سبز و سفید و لاله رنگ با کشا رنگی برنگ سبز و سفید و لاله رنگ تاج و ستاره و تشن تاجی سرستی وطن مال من هستی وطن جان من هستی همای تاجیکان جیلوه نما با آشیان مرغی همای تاجیکان جیلوه نما با آشیان پرای دل پرای جان بر تن نسل آریان پرای دل چهارمین امروزه را بخشیده بر روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان کشاده اعلام می‌نمایم. با رئیس ناحیه بلجوان محترم سفرزاده بختیار غنی میدیم. مرحبا. تشکر زیاد همکاران عزیز مهمانان گرامی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان همچون سرآمد بازدارندگان مقدسات ملی تاجیکان بارها تاکید نمودند که پرچم رمز پایداری و افتخار وطنداری است. پرچم ملی نام افتخار هر یک شهروند تاجیکستانی استقلال افادهگر اتحاد و سرجمعی نام و ناموس وطندوستی و وطنپروری و هویت ملی مردم فرهنگی ما بوده مقصد و مرام سازنده تاجیکان را در جلوی رنگ‌های خود انعکاس نموده است. 31 سال قدم در اجلاس‌های تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که آن در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه شهروندی تاجیکستان همچون اجلاس‌های کانگرس‌ها ثبت شده است در برابر دیگر مسئله‌های مهمترین مسئله پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان با بررسی و که آن اجلاس‌ها پیشنهاد کردند. یعنی پرچم دولتی ثمره اینه که اجلاس‌های 16 شورای عالی و همسال آن بوده. جشن امسال آن با 31مین سالگرد برگزاری اجلاس‌های
тағдирсози миллат ки ҳамагӣ чанд рӯз пеш мо онро таҷриб намудем баробар аст. Сарвари тозаинтихоби тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун рамзи эҳтиром онро бусида сипас ба иҷрои вазифа иқдом намуданд. Шояд эҳтироми сарвари тозаинтихоб ба парчами миллиамон бошад ки зери ин ливои ба ҳамоварандаи миллати мо дар муддати кӯтоҳ ба низоъҳо ва даргириҳои дохилӣ хотима бахшида ба оромии ҷомеа ва рушди соҳаҳои мухталифи давлатдориямон мушарраф гардидем. Дар асл дуруст аст. Ман боиси ифтихор аст ки дар ин рӯз дар падои мо бевосита вакиле ки дар анҷумани 16 иҷлоси 16 тағйирсози миллати тоҷик иштирок доштанд. Муҳтарам Қоздавлат Хоюмдинов дар инҷа ҳузур дорад. шумолади баъд аз ин бо сухани навбатиам удам мешавад. дар ҳақиқат парчаме ки мо доштем вақте ки мо касо нақл кардам меён ки дар вақте ки мо ҷилосаи 16 оғоз кардем парчами давраи шӯравӣ буд ва дар ҳамҷо масъала омад чиқаре ки ман гуфта гузаштам баъзе масъалаҳои дигаре буд ки барои мушкилиҳо бояд бисёр буд бенибат бисёр буд. Якум ки гурӯзагон мамлакат гурӯҳҳои силобат аст ватан миллати тоҷика тақдираш ҳал мешид. дар ҳамонҷо алими шахсони бузург роҳбари худро интихоб карданд. пешвои муаззами миллат дар онҷа ба ҳайси раиси шӯро интихоб шуд. ин касот ба ҳайси муовин буданд. дар вақт ҳама худашон дар вобидагӣ гап мезананд. ман боварӣ дорам ки миллати тоҷик мардуми тоҷик сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат ҳама ҷониба даст мегиранд ва мо парчаме сохтем ки дар ҷаҳон вақте ки сохтмон кардем дар ҷаҳон дар ҷои аввал ҳатто дар китоби рекордҳои Гиннес сокинони Тоҷикистон ва ҷавонмардони ғайру далели он зери парчами миллат ба ҳам омаданд ва давлати соҳибистиқлоли тоҷикон бо шоҳроҳи дигаргунии азими сиёсиву иҷтимоӣ ва бунёдкории созандагӣ қадамҳои нахустини устувор гузошт. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати муҳими сиёсӣ ва санади дорои эътибори олии ҳуқуқи давлат дар баробари нишон ва суруди миллии парчами давлатиро рамзи давлатӣ эълон кард. онро ба ҳайси яке аз унсурҳои бунёдкунандаи сохтори конститутсионӣ ва давлатдории миллӣ эътироф намудааст. мардуми кишвар 24 ноябри соли 2009 рӯзи парчами давлатиро ба ифтихор аз давлату давлатдорӣ ва бо шукронаи даврони соҳибистиқлоли соҳибиқтиёрӣ нахустин бор ҳамчун ҷашни миллӣ таҷриб намуданд. он нафарҳое ки дар шоҳиди ҳол буданд, манам шоҳиди ҳол ҳастам, шахсоне ки дар инҷо ҳузур дорам аксарият шоҳиди ҳол ҳастанд ва як тарзи тантанавӣ мо парчама рӯзи парчама соли 2009 қайд кардем ва аз он ин баъд ҳар сол анами рӯзи парчам қайд карда мешавад. имрӯзо хурду бузурги мамлакат эътимоди комил доранд ки парчами давлатии Тоҷикистон чун рамзи озодӣ ояндаи ободу оста ва мояи ифтихори халқи соҳибдавлати тоҷик то ҷовидон парашонӣ хоҳад кард. ташаккури зиёд. сипоснома барои саҳми арзанда гузоштан дар рушди соҳаи фарҳанг ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия фаъолияти бисёрсола ва повиҷдонона дар ҳамаи соҳаҳо тарбияи кадрҳои ҷавон ва иштироки фаъолона дар чорабинҳои сиёсиву ҷамъиятӣ ҷалилов Абдуҷаббор корманди бахши фарҳанги ноҳияи Балҷувон бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба сипосномаи раиси ноҳияи Балҷувон сарфароз гардонида мешавад. марҳамат. با همین مضمون ملاحت اسمت‌الله کارمند بخش فرهنگ نوحیه با همین مضمون
رسالت عبدالله کارمند بخش فرهنگ نویت. Salamat. Ana bixtarak Yusuf, Narman Yusuf bastız. Salamat. Hiç vakti çıkarsan aşağı. Rahmat. Salamat olsun. با همین مضمون بوریای بزرگخان مدیر کتابخانه دهه شهید باباخان جمهوری تاجیکستان مرحبا. با همین مضمون علوم و اختبار کارمند بخش فرهنگ نویت. همچنین سپاسنامه به اهل فرهنگ نوحیه سرفراز گردانیده می شود. این سال چقدر چورابینی سیاسی که ما شما داشتیم، چقدر معرکه‌ای که داشتیم، در همه وقت اهل فرهنگ حاضر اشتراک کردند. من صدقاً سپاس به اهل فرهنگ و کارمندان علمی صدقاً به همین خاطر سپاسنامه رئیس نایب بلجام تقدیم کرده میشه به همه اهل فرهنگ. سلامت باشید. موفق فقط تو زیبایی منی در عالمی گل روخان یک دایی منی با قامتی چون سر با روی چما با قامتی چون سر با روی چما استاره آسمانی دنیای منی تو تلچکن و فقط تو زیبایی منی فقط تو زیبایی منی در عالمی گل روخان یک دایی منی با قامتی چون سر با روی چما با قامتی چون سر با روی چما استاره آسمانی دنیای منی تو تلچکن و فقط تو زیبایی منی
گوشی من چکم پوش بیا خندان لب و شوریده و خاموش بیا در روی رهت من انتظاری دارمه دست و نبد از حلقه بر دوش بیا چکن و فقط تو زیبایی منی در عالمی گل رو کن یکتایی منی چکن و فقط تو زیبایی منی در عالمی گل رو کن یکتایی منی با قامتی چون سر بهار روی چما با قامتی چون سر بهار روی چما ایستاره آسمانی دنیای منی چکن و فقط تو زیبایی منی ایستاره آسمانی دنیای منی چکن و فقط تو زیبایی منی چکن و فقط تو زیبایی منی چکن و فقط تو زیبایی منی ای مادرم محبتی یگانه ای باورم برای جاویدانه ها ای مهنم ترانه ای دلم ای گلشنم تراوتی دلم جان و تنم برای تو بادا فدا وطنی جان بپیش همیشه بپیش ملکی جانان بپیش همیشه بپیش سخنی پیش ما رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش وطنی جان بپیش همیشه بپیش ملکی جانان بپیش همیشه بپیش سخنی پیش ما رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش ای کشورم سعادتی یگانه ای مادرم محبتی یگانه ای باورم برای جاویدانه ها ای مهنم ترانه ای دلم ای گلشنم تراوتی دلم جان و تنم برای تو بادا فدا وطنی جان بپیش همیشه بپیش ملکی جانان بپیش همیشه بپیش سخنی پیش ما رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش
وطنی جان به پیش همیشه به پیش ملکی جانان به پیش همیشه به پیش سخنی پیش ما رهنمای ما تاجیکستان به پیش همیشه به پیش Молодец. چشم پرنم رو به هر جا صلح باشد تا بدانیم قدر آدم رو با این خاکی درد با تو برستم تاجیکستانم با این خاکی درد با تو برستم تاجیکستانم Taajikistoona, amo sarva
تو هستم تاجیکستانم تاجیکستانم اگر دورترینم با تو هستم تاجیکستانم 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 پرچمی ننگ و نامی ما پاره جسم و جان ما نوروزی های چشم و دل پرچمی کاویان ما پرچمی ننگ و نامی ما پاره جسم و جان ما نوروزی های چشم و دل پرچمی کاویان ما با کشا رنگ برنگ سبز و سفید و نالرنگ با کشا رنگ برنگ سبز و سفید و نالرنگ تاج و ستاره و تشن تاجی سرستی وطن جانی من هستی وطن جانی من هستی وطن ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن مرغی همای تاجیکان جیلوانم و باشیان مرغی همای تاجیکان جیلوانم و باشیان پرای دل پرای جان برتری نسل آریان پرای دل پرای جان برتری نسل آریان با کشا رنگی برنگ با کشا رنگی برنگ سبز و سفید و لالرنگ تاج و ستاره و تشن تاجی سرستی وطن مالی من هستی وطن تاجی سرستی وطن مالی من هستی وطن تاجی سرستی وطن جانی من هستی بار دیگر تشکر با همه شما حاضران گرامی قدر مهمانان اهل فرهنگ یک برنامه نمایش بهترین کردن. امروز ما شما شاهد حال هستیم که چقدر برنامه بهتر شد. احسن مبارک شود بار دیگر روز پرچم با همه ما شما.
Salomat boshin, mardumi sarbalandi Baljuvo muborak boshin. бо ҳамин қисмати фарҳангии чорабини имрӯза бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳусни анҷом пазируфт. дар охир ба ҳамаи шумо пеш аз ҳама сиҳатмандии комил, иқболи нек, умри дароз ва зиндагии орому осоиштаро таманно дорем. боқӣ тансияту комёб ва сарбаланду муваффақ бошед. хуш омадед. A música é uma que é.